Kumsang ni som nilepan ni December ni som hania Rainbow Mizo Channel thir tu zong zong te chibai kan buk thrawa chau Ukraine ram chunga in do na in amor bok na lam apan thei meu lo lain Russia ram chunga thil chi rang rang ha thenga heng thil thleng tam tak kara hian thu dik lo lengvel hatam hle boka Russia ram chunga official thren khat nun na chan an oma Moscow khopui chunga tul chunga social rongbol te wangin thi na atheng boka Russian sipai officer nunna chan haom boka henga hian Russian President Vladimir Putin chuan ama dodal tu te ada thani tin media trend khata chuan puanzar ania mase heng thuleng vel hi thu dik tok lo ni na hriata hetianga dot thu halen vel na satviau lai hian Moscow khopui dai femom mol lian tak mai pakhat chu nizana khan akang ta hlu maya kang mai chuan mol hi Russia ram chunga shopping mall lian ber ta jinga mi niin The Moscow Times chuan han reporta he kang mai ha chua hun nizan India Time chuan thim hlim vela khan Twitter lama le social media trend khata ta chuan Ukraine sipai ten helai mun hi an bomani tin thuleng vel hadar zui ngala mase India media tele The Moscow Times sian report chiangkwang jok anron nei nuwa he kang mai chua ka hian Ukraine sipai ten enroll na an nei lo niin ahriata The Moscow Times sian report an pek dan chuan kang mai chua khi anasal lea he kang mai chua na mun mall hi mega khimki mall tia soi ania Moscow khopui dai fema om ania mega khimki mall hi alian lea he mall pumpui hian square meter sing khat sangriat zat chu ao khat muk maya mase kang mai ha chuan mun hi mega khimki mall pumpuya nilovin mega khimki mall square meter sangsari vel zata zaw o muk mai tu ODI mall tia hansoi German lampang mi ta hania helai muna hian improvement store tia hansoi chu haoma Moscow emergency official tan report anpek dan chuan he improvement store atang hian kang mai hi ron chuak tanin mai al hi akal chaklea muntina akang kai ngala darkar ni chung lekin square meter sangsari bial chung ODI mall pumpui hi akang cheman de vek ani vanai thak takin kang mai chualai hian mall hi hon ani tolowa janthim nu ani wangin he shopping mall hi khar ani towa chu wang chuan ador tu civil mi te anum tolo nuwa kang mai hi achuaka hei wang hian nunna chan pakhat awma abak bidang chu hliam tur le nunna chan anom lo ni in han report ani The Moscow Times hian han report dan chuan mega khimki mola kang mai ron chuak hi OBI section a hian ron chuak tranin helai muna hian puak thei thil na tak mai a puak ri han hriat thu han reporta Russia Emergency Situations Ministry chuan report an pek danin structural feature zongjong ta chu nasatakin ala thil puak ri ring tak tak awm boka chu chuan mai al hi nasatakin hati pun luna nei tin han reporta Moscow khopui marlam dai fema emergency service om ta chuan atira report an pek dan chuan he kang mai chuaka hian tuemo enroll involve anom ngai ani tin han reporta mega khimki mall OBI section na puak thai thil na tak mai apuan nuwa hian karan an pek chuana short circuit chu kang ngalin he building chhot le achum ta hi achim zui ngala meial hian mun tam taka let achu ngala he tiang taka kang mai akal chaka wang hian tu tenemo bom mangin mo thil al thai chi al du tak mangin an hal kang luya an ngai ta bok ane hetianga Moscow emergency service tan thu chua an siam nuwa hian OBI section kher hi bitum ani wangin German sarkar chu an lungoi lo hlea Russia le Ukraine indona wang hian Moscow chuan German thil hetiang hian han ti chiani tin German sarkar chu an lungoi lo man hle ani mase hetianga boruak chetak ain mun mek lai hian Moscow investigators ta chuan criminal case siamin investigation hi uluk zokin han kalpui ngalta hemin nu loka hian thu chua an siam dan chuan ama Moscow emergency service tan thu chua an siam kha thu dik tok lo ania he kang mai chua ka hian mi tuemo enroll omlovin mega khimki mola safety rules an siam chu bo chiain electric power hi dan lo angin han la luta hei hi him lo tak ania ti chuan circuit than khatta hi puakin alta OBI section pumpuya hian electric power supply hi ain thunjom veka wangin
mun tin maya kang mai hi achuak zuita hei hi halui wang nilowin OBI section a hian safety rules chu bo chiat ania kang mai hian power supply an pek chuana line sang chu join OBI section chunga room sang ate hian voile khata kang mai hi achuak ta hluaya ti chuan he kang mai chuak hi thelman po ani ta meulawani tin han report ta Russian media thau TASS news agency report an pek dan chuan kang mai ron chuak hian chollai lok po nei meulawin mun tam taka let achua aron alngal puat puata hei wang hian OBI section pumpui hi akang chevekani tin han report bok ane nizan dar somvela khan chuan kang mai hi thelmi anita hemi nuwa hian investigation chi rang anti-fel nuwa the All Russia Insurance Association ARIA 10 he kang main ati chiat hi an chut danin Russian poisa rebels tlugla dingon som thumman huvel zat chu akang chevek ni in han reporta hei hi US dollar chuan US dollar makta duai zali somriat zet ane OBI hian thuchu an siam dan chuan OBI section pumpui hi tun fur lai khan chua san ania achan chu Russia le Ukraine indona wangin company chu kharlai lok ania OBI a manager Russian memo German mi poni sela hengmi te hian thule ma chuan dor hi an hong to turani lo tin Russia sarkar chuan thuchu asiama ma se hunrei lo te kalta khan safety inspection Russia chuan hemola hian anaya OBI section hi khar ani wangin Russian safety inspector te hian helai mun hi inspection nein an enfia velo wangin kang mai hi achuak ta ni tin OBI chuan thuchua an siam zui ta bok ane The Moscow Times in report an pek dan chuan voin thleng hian Moscow khopui dai fema mega khimki mall hi apum puin kharvek alani ria mi puiten tlopo an phalri lo bok ane he kang mai chuak chungchang hi chipchiar joka report kan ron pek chan chu thuleng vel diklo hatam hlea Ukrainian Armed Force 10 anti chiata mitam takta chuan an ngaya chutiang chuan social media rang ate adara wangin thudik jok kan han report ane Russia le Ukraine indona chanchin lama kan beng lochi vele thungila Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan nimin zirtop ni tlailam panga khan Ukraine pilot Huaisan takmai chu choi moina nein hero of Ukraine ni na apeta ane India Today in report unpacked dan chuan he pilot hi Ukrainian military pilot Vadim Voroshilov ania Ukrainian Armed Forces hian major officer nin frontline na anmelma Russian hote bein hunrai tak chung haom towa hetianga thlona manga habei velna hian Russian sipai ta chuan Iran kutchuak Shahid 136 drone mangin athlona hi ankap tha hetianga athlona anlo ka thak nam hun hi Ukraine khopui pakhat Vinnytsia muna indona nasa takmaya achuana muna ania Iran siam drone lom takmai Shahid 136 sian alo ka fu nuwa hian a fighter jet hi al ta hlual maya mei alin atuama hetianga athlona akan nuwa hian Ukraine ramlaili lamjok mun him lam ron pan tumin thaitop achua a fighter jet kang nasa to takmai chu control hlei thailowa aom ta ka wangin he fighter jet atang hian pilot thutna eject omchu metin ama hi asit chapin achuak ta hetianga ain eject nuwa hian a parachute pai chu pot pharin awai thata parachute atum thak lai le awai thak mek lai van borok sang taka aom lai hian amaya thisen kai nuang chung hian thala a Moscow sipaite beinon le tur hian halokir le ngei don ani ti asoibok hetianga pilot Huaisan takmai hi Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan nimin chonhulam panga khan choimoina ro pui tak chu ahlanta ni ti apuanga Hero of Ukraine ni na apek baka hian Order of the Gold Star chu ahlandona ni ti apuang zarbok he choimoina hi aom jiabera chuan anram ro in rel na chu venghim turin thaitop choin thi in huamina beya Ukraine rambung than rang te ven him na thokin Ukraine territorial integrity chu ken ko tumin thaito pachua hewang hian Ukraine mipui jongjong te tan ama hi choimoi phu ni tin President Volodymyr Zelensky chuan asai chuak bok a selfie thalak hi amaya thisen akaina satema bangin kan video a hian kan ronda tel thailowa Rainbow Mizo Channel Telegram group lama ronda lan kan tum donia hetianga President Volodymyr Zelensky hian choimoina apek mek lai hian
ama po hi Times Magazine chuan choi moina an hlan boka Person of the Year Ukrainian President Volodymyr Zelensky chu an pungzarta Times Magazine hian Person of the Year Volodymyr Zelensky and the Spirit of Ukraine tin an pungzara hetiang choi moina sang takmai Times Magazine in an pek ta ka wang hian an melmale an domek Moscow chuan an du lo zia an pungzar ve ngala Times Magazine hian in thlir hranna lian tak nain hetiang hian Person of the Year an puanga hei hi chile chi in thlir hranna te Russia ram en hranna chiang taka tilan na ni tin han du lo thu han pungzar ngal boka Russia hian nasa takin social masela Times Magazine hian Russia in a social na hi chanlet na han nei lowa choi moina sang takmai Ukrainian President Volodymyr Zelensky nena an hlan hi an hnukir talo bok ani heti lai hian The Daily Expression report an pek dan chuan Kremlin chuan tuntruma hian claim anei leta Russia chuan Ukraine nena indona kalmek chu naktu ka hian atitop mai thaini tin an puanga mase thil pakhat ngai tuangai ro chu awmani tin thu chua an siam leta ani The Daily Express hian an report zeldan chuan Russia chuan thu chua an siama naktu ka hian indona hi top thai rang ani towa Ukrainian President Volodymyr Zelensky hian President Vladimir Putin an amma Ukraine rambungthren region palite anram chunga halorin luto chu asipai tanena chuasan tura order apek rolin hein dona hi topsan ngal hani dona ni tin Kremlin chuan thu chua an siam leta ani Kremlin thupong tu Dmitry Peskov chuan Ukraine Armed Force ta chu thuron kapedua tuna hian inka haina thuthlung neya hein dona hi ti top lai lok ani thaina turin Kremlin in annexation halo punto Luhansk te Donetsk te Zaporizhia te Kherson region zonga frontline atanga Ukrainian Armed Force te hi inin nukdoka intol kirvek ani chuan hein dona hi atop thairang toni atia mase chuin nu dona chu in pomlo ani chuan Kremlin chuan kanram chunga kanrin luto Luhansk, Donetsk, Zaporizhia le Kherson ta hi venghim turin Moscow tha hi achak toka venhim na tana kanti tur trula piang chu ti kan hre don lawani tin asoibok Kremlin thupuang tu Peskov hian he thu hi reporter tanhena asoi rol hian Special Military Operation Ukraine ramchunga kan nei mek chu Ukraine President Mr. Zelensky hian apom hunhuna Ukraine hian call eng chu amule theidon ani atia Mase The Daily Express hian an report dan chuan President Volodymyr Zelensky hian hein dona hian atlom jok kan nei don lo wangin kumsang ni somni le pathum thleng hian hein dona hian ao mai thaini tin alo soilok to chu wang chuan Russia in tuna an offer thar hi President Zelensky hian apom tu an ring lo bok heti lai hian Newsweek lamin report an pek dan chuan President Vladimir Putin hian Russian force tachu nasa takin thuam chak anidona Donbass region le southeastern Ukraine zongjong tachu venghim turin anthati chak anidona Ukraine ramchunga Russian trong mang tachu venhim ani thaina turin kanti tur trula piang chu kanti dona referendum engkim chu kalpui fel anitoa chu chuan mipuiten Russia venhim na hi anmamoa anphutani ti anem ngeto boka Ukraine sipaitan Donbass te southeastern Ukraine pumpui hi an kuta an da an venhim chin hi tolkirsana Russia kuta heng territory te hi an hlan fel hani chuan indona hi chople chilin ti top thei ania mase hei hi an tilawani ro chuan Russia hian poisak anei don lowa mipui tam tak torna lo thleng tur chu Ukraine hian poya tilawa kan ngai don ani ati Russian President Vladimir Putin hian referenda akhan chiang takin alo lang towa result chiang tak kan huwa khan mipui ta chuan Russia noya om hi andua Ukraine ramchunga Russian trong mangthin mipui ten andu na hi kan ti hlotlin saka kan za sakhi thil trul takane tin asoi boka Mase Newsweek in report an pek dan chuan February ni somni le palia Russian President Vladimir Putin an Ukraine ram harun tiratrang khan heng territory pani Zaporizhia te Kherson region te hi atello shrimshima Donbass region a Luhansk le Donetsk separatist rebels ten uncontrolled area chu venhim pui turin anlu thu alo puang toa mase Moscow hian tuna hian
Ukraine laka thilphut hi anei lian tiala hei wang hian Ukraine sarkar tan chuan pom thei ani lawani antibok President Vladimir Putin hian February ni somnile palia khan TV kaltlanga thucha asoina mi puita chuan ven him angena wangin Ukraine sarkar laka ven him na peturin Ukraine ramchunga hian military operation chu kan nei donani hatia chung kan ven him tur ta chu Russia ronjam du ngoi tu mi pui tam tak omkhomna Luhansk le Donetsk regiona separatist rebels hoten uncontrolled area mi te ania Kiev chuan namle chia in thir ranna nein heng Russian trong mangte anom nam huna hian ti du dana kumriat chungjat mai halo kalpui towa sipaiten an du huna an ngai sain an that boka hetiang thil hi athen zui to lo na turin ven himna hi kalpuya ni dona ni tin President Vladimir Putin hian alo puang towa mase February ni somnile palia thupuan anei aya alet tam taka zawzo Luhansk region pumpuite Zaporizhia region pumpuite Donetsk region pumpuile Kherson region pumpuite hi Ukraine lakatrang hian anram chunga pompui turin haphuta hei hi Ukraine chuan apompui thailo chan ania inram na turatana in biakna rotna ansiam jongjong tele vaukhana tam tak anlo soito tepo Ukraine chuan apom thailowa khovel sarkar engram po hian anram hi athenom ram tan chu sakdon sela anram bung than chung zau tak mai patura in biakna dokan kil ho chu thilti thai ani don lawani tin han report bok heti lai hian the Daily Express chuan darkar som nipali kalta khan President Vladimir Putin chuan annexation thar hapung jar leta he declaration hi assign toni tin hanpung jara hei hi Donetsk region bulloka om liman khopui chu Russian territory Russia rambung thanchunga ni tin hapung jar leta ani mase media frang ten hemi chungchanga report anpek dan chuan November thachung khan liman khopui hi Russian sipaiten uncontrolled nuaya anda hlei thailowa liman khopui hi Ukrainian armed force chuan hum himin uncontrolled nuaya azawain anda vektowa Russia in Ukraine harun tantira trangkhan Ukraine ramchunga Russian sipaiten administrative capital anlak thei omchun chu Kherson khopui chawkha ania mase chu khopui anlak thei omchun po chu November thachung khan Ukrainian armed force ten counter-offensive operation mangin nataka annor wangin Kherson khopui trang hian Russian sipai ta chu chuawek anitowa Ukrainian armed force ta hian uncontrolled nuaya anda to boka tuna Russian President Vladimir Putinan liman khopui Russia rambung thanchunga arin luthu apon jarle nuwa hian Ukrainian armed force ta hi annung tolna sign engma mu anilowa Russian sipai ta hian president thutluk na hi bo sui don ani chuan liman khopui hi Ukrainian armed force ta kutatranga lalet tur hian thapui thoin handon beingei harinoma mase hei hi handon tini chuan Russian sipai jinga nunna chanan tam hlenga mase hlotlin na mu arinom chuang lawani tin report bok Russian sipai tan Ukraine run tir February ni somnile pali trang khan voin December ni som hi nijan hi somkwa Ukraine ramchunga anin dona anitachia voina hian Kharkiv khopui tranga hlalo tak Ternova khopui chu ralhla takatrangin Russian sipaitan missile mangin nasatakin hanbeya heta hian civilian infrastructure tam takti chiat ania Svetov mun hi Ukrainian armed force takutatranga Russian sipaitan chulet le tumin natakin hannor boka advancing Russian sipaita hi handron luta he khopui dai fem vela hian handron lut thleng towa Ukrainian armed force ta hi helai hmuna hian anhnung tolzoka antang ni in report ania mase Russian President Vladimir Putinan anrambung thanchunga arin lutak liman khopui atranga latak mai Kremina te Rubisne te Lysychansk sa te Ukrainian armed force ta hian counter-offensive hi natakin hankalpuya Popasna le Bakhmut munate in dona lian takin hatheng boka Luhansk region chunga hian separatist rebels hotele Russian sipai trangkop te hi advancing handron lut boka mase Bakhmut daifem vela hian Ukrainian armed force te chuan ramlak bel annei nuala Donetsk region lampanga Adivka le
Donetsk khopui bullok hi Ukrainian Armed Force ta chuan an thleng towa Ukraine sipai te hian Kurakhove tangin Donetsk khopui hi an beizuya Donetsk khopui zat vevel hi an lu chilman to ni in han report bok heti lai hian CNN in report an pek dan chuan Russian sipai Kherson region om te chuan ground na harsat na an tok meka chu ral thuam le equipment dang chi rang an tlak chama wangin nung tol zai handrel mek nia an hriat thu han reporta Kherson region om mek Russian sipai pakhat le anu hanin biak na an man fu chu an phau chuaka he sipai hian Kherson region atang hian mass exodus chu kalpui hani mai thaya Kherson region pumpui hi Russian sipai te hian kan chua san atul mai thayani atia anu nena hian ha soizel dan chuan Kherson region chunga hian kan president hian ral thuam ron thon luna konga harsat na atoka chu wangin sipai ten kan mamo thil tam tak chu kan ta cham tran meka Kherson region mun tam takatang hian in nu do na kan kalpui lawani chuan kan zawai hian kan thivek mai thai ni tin ha soibok Russia le Ukraine indona chungchanga hian Russian media ten an thu chua dan hi adanglam hlea aba khovel media rang ten han chua danero hi chu ain zul deuh vek hlom boka indona akal mek lai hani bok nen khoi thu soi nge dik jok ti hi chiang taka hriat a har sa ta hle bok ani ole khati jong kha tuntrumata na chanchin thar kan buat sai thaite niphot sela kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo inom chuan milo subscribe sakjal turin kan han som le chewa ti chuan lo inen kol traula Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle theu don nia